goes a little something like clear to te kachinalak lawlom le efekasiu kumsang ni som ni pakhat chang to khan Philippines tiktoker pakhat lar mai hi a oma a viral na chan ber po mi soidanin hansoi chong vele tamaila a mel phulovin Bialnu ani mel chain a chelo an ti ron khani a Bialnu po gold digger tin an soi pha hial boka voini thleng hian an pani video te chu internet khovela hian mu tur hi ala om verenga mi makti le thukhel du zong tak an lani chhaureng bokani ole clear to te don chumchu Bialnu ne mel chatle chhiatloh avanga viral le mi in an troll na sat Whamos Cruz chungchang kan ngai thlau ve thung dona a Bialnu nin anin kar chungchang te po karon soitel don boka tin pu ming chian na alo ni to chungchang te po kalo soitel don boka ngai nom di taka atop thlenga he video hi in lo ngai thaka in lo thlir le ngei ka be se ni Kim Whamos Cruz hi komsang khat sakwa somkwa pasari juni khata apianga Philippines lammi ani anule patilam hi tarlan an ngai me ulawa wangin an chung ko chungchang hi a ai thuk jok sha chian thei hi ani me ulawa tin zirna lama po Philippines ram chwa san lavin aram chunga lir azira a graduate fel to bokani ama hi tiktoker youtuber artist le influencer ani a college zir chwa vele zirna chunjom to lavin sumhalu lampang anga event zoka YouTube channel changa bulchanin youtuber ani masapota ti chuan artist ni tora ajin kong chu azo chhawvele tani sumnar pakhat chau ne hi cha ati dan ani lo wangin TikTok account chu asyam belta a chuta chang chuan sumhailu thei turin a be chha Whamos Cruz chuan entertainment khovel chu alu chil thuk ta zela komsang ni som pakwa khan Philippines reality show pakhat Idol Philippines tia chon audition na peve a chuta chuan a zai ni tin bora ka vhot thiam hle a just ti ho po atinui na sa hle masi audition round chu apal tlang zo talova masi chu audition na na chang chon ama chu alar ta thawani masi rampo na le khovel pum hwa pangzong alar na berle a viral hmasak per na ero a TikTok account lama a video post heartbreak anniversary ti hla a alam na achang ani thunga mi in an lom hle a alam dan le a video kalpui dan de chu an lom riawa ti chuanin ati danang che chuan video siamin TikToker dang te chuan an upload ve na sa hle a viral hialani Whamos Cruz chu aron lar ta hat mai chuta chang chuan a khovel chu adanglam chhauta shet sheta kumsang ni somni pakhata avoi ni nan aron viral non le ta a chumi chum chuanin a Bialnu nen an ni thung a chan chu soile soinu a viral na chan berpo a mel phulovin Bialnu nei mel cha an ti na chan kha ani a Bialnu internet gail nen chuan kumsang ni somni pakhat July ni roka chang midang shatin anin ngai zon thu an ti chiang kha ani a Bialnu ne na hun limom tak takan mandun lai te chu a YouTube channel lama post chin tin a TikTok puina te po a post chin boka chuta changa run viral chhota chu an ni ber mase comments tamzo kero hate comments ni kan ti thei hialang chu Bialnu chuan alar na chau aman changkai saka lar khelnan amang tin an soina sahle a gold digger tin Bialnu chu an soi sakna sahle tin ama po amel chha thuan soina sa a comments mu tur tamzok ani hialang chu chuti rwalin mi chen khat chuanin Bialnu chuan fakhle thunga Bial pa chu apon lam landan ain achunril thatna awangin athangani ve mai ti in an soisak ve thungani ani ve thei tho mai achan chu mel chadawina mel chawaklo an han ngai zona pyang hian goldi garangin kan lo pu thlule ngot zela chu adik ber bek lavani tin mel chale chelawa boilo tur tia injir tir chin society kan ni a chungril moina jok thlir sak tur thlan tur kan lo ti chin mase chu tianga ti tu te chu society bok hian kan nui so ron le a ti chuanin gold digger player ti in kan soile ang loi bok si a he hi chu ngai to chian ngai thilani wangin karon soi belve sewani ole an pani in kar chungchang ai thuk zokin lu chil le taila Whamos Cruz Bialnu hi entertainment khovela mithar anishan lova Bial pa Whamos ang thohian milar sa ve thawani TikToker lar sa ve thawani a TikToker changin Whamos nen hian anin shenge nge ni TikToker ang ve ina tir chuanin anin mel shot satlia a masi anuwa TikTok video velte anin share kwala ti chuanin Whamos zok chu alwang lia masazok tani chedla masazok ani nge a
engti ka chang che in nge ani pani hi anlo in biak chana engtia re nge Whamos hianin a chhai ti hriat ani lova tin anin nga izon chan tir na po hriat ani heklo an pania fensen anrin hlelna chanber chu Antoinette Zokhian kumsom priatatlin khan party te naw a hwai hota chuta chuanin sombi kaneya achian internet star chen khat tele Whamos te chu a sombi kani tin Antoinette chuan a Twitter lama a birthday chuanin kamanga iche engtik lai po in ti thu tweetin Whamos chau a mention thunga chuta chang chuan fans tan chuanin anin kara enge model a om nge ani ti lo the ani to lovani an ring hlel chhota ti chuan interview na a Antoinette Zok chuan Whamos nge na anin kar chu a soi chiang ta a anin ngai zon thu a soi ta ni ti chuan media in kan lo hriat chian pha ve ta boka Mase chuta chang chuan Antoinette Zok chuan be atok na sa zwala zo na po adong na sa chungchang a zo na don na sat per chu engtin nge Whamos Cruz ti ang idu thei zok ti ani Antoinette chuan ti hian an zo na tia chang kadin mun chhiat ber lai le buai na te mimala har satna ka to chang te hian min tlan chhiat chan ve ngai lo tu ani a engdin huna po dingila Whamos chuan min phat chan ve ngai lo ti ina soyani interviewer kami ne na anin kom shum point Antoinette chuan a bial pa chungchang ti hian a soya ani chu kata na omreng chhin ani awangin a chunga po ka loma ka mamo lai na ni chuan min hlat ve ngai lo din mun sang bera le din mun nyam bera po omila ani chu mu tura omzela katan hianin a omzia ani ti ina soya abial pa chunga po lom thua soi nge ni Mase Whamos le Antoinette ten kar hi abumbo veang ringa mi in an sel na chu thushan ni se be antok na sa po chentum puan tam ve ni Antoinette chung te lama tang po in buaina om de une unewa Whamos le Antoinette te chuan hi in lua du ni nan khosa du na chu Antoinette nu le pa te lamin an du lo hle reality show pakhata Antoinette chung te lam chuan an fanu chu an du let le a an ina shwai hol le chu an du thu sa mani ti nan soya chuta chang chuan Whamos le Antoinette chung te in kara buaina chu alar pha ta ni Mase chumi awang chuan Whamos te Bialnu te chu anin chen pha du chuang lo anin kop chhun zom zel ta thowa anua chuan Antoinette nu le pa te poinan pompui tange nge ni turani buaina chu are zui ta mak mai ni tin Antoinette hian abial pa thlawang hi a hauna ve theihli a chumkhat po abial pa musit chin tu te chu social media ti hian a changlet ve fak mi an pon lam landan le an pian pui an mel le pon lam landan shim te lo nui so a musit phana na mana lo trol vel chu aswal thlakin a thlak li a mi pa ngai ti atan thil moi lo takani ati tin soi chun zom zelin Antoinette chuan ti hian a social media chuanin a posa mi an pon lam landan awanga nga izona an mel that le moina awanga luang liam chu swalna a omshan lo ma se pon lam landan chu hun akal zel ang hianin adang lam chhowe shat china angai reng don lova chu ai chuanin an chungril hi chik sak zokila Whamos nen po hian mi an pon lam landana kan kher ngai lova an thil thlir dan le an mi zia chang zok zelin kan lo thlir china kan lo chik chin zo kani an mi zia le an chungrila kanin sorbing chin ti in asoi Whamos hi alar chhauzel boka tlachetura du tu le be tuan tam chhauzel ni inalang TikToker me che pani lai mi pat me chat na lam hoi zonga an chunga te nom taka khosa a an lo pu to a pu ma sa tu zok chu Rosie enani a Rosie soidan chuan Whamos chuan a vlog na tel turin min soma kolep puya min soma kalorem tive maya Mase chu mi zan chuan a birthday pool party na chuan ke chu hema te chawin kalo muwa ti chuan kabula ron kalin kadulo chung chumin kwa betatuma min fob lui bokani tin chumi zan vek chuan a karin min thla ho tumang devina oma mase a chena inlam pangzo ka min kalpui thlatani ati chung thil tia wang chuan Whamos chuan be atok na sa hle amwal phau hle boka mase aron chung chuak ve wata Rosie zok chuan adu lo chung akwa lui zoka ti luina amanga zoka ni aron ti Rosie chuan lara chaka lar adu boka min mang changka ani ati boka poisa le larba ka ngai to lova heng thon thu te hi poisa le lara chaka wangin a phwa chop mai mai ani ati ve makani chumi tuwa chuan Rosie chuan ron chung chuak le to lem lawan boina chu are zuini Masia nuwa TikToker ve thau hani ti chuan Whamos chu aron pu vele ta a Whamos nen chuan a channel a poster video an shoot du na Whamos chuan a fob luya 6 man puya asom ngar ni ti in a soi mase Whamos chuan dot vekania puming chatan tumati mol phawan tumani ti in a soi
tin Bialnu Antoinette po in abial pa po ming chhiat tu tiktoker me che pani te chu a perve sak boka an lar tum dan le game khel dan te chu atenom tak zetan yeti a midang tina zong le ti che thei zonga lem chan le dot soi hian engma thil cha a thlen ngai lo kanin tina kwal mai mai ni ti in soi ve ani tin heng ba ka hian Whamos hian a kop pui hlui chung te la ka chang be na atok to boka Bialnu hlui nen chuan fa pakhatan nei don mana an fa pa meng chu semi ani amale afa pa le Bialnu hlui thalak po Facebook lama a post to nge message khat chu Bialnu hlui chung ti anga in soi Fernandez si mingpu chuan Whamos chu mani fa ngei po ngai sak lo le pa ni tin lo tak pa ni tlak po ni lo ti na ron soya afa pa en kol ko nga po sum a tho du ngai lova sum a seng phal lo ti na ron soi hiala tin anga isak lo shim shim ati bokani tin afa pa le afa shin sak tu chu a kop pui hlui chu anga isak lo ve ve a chung ti ai chuanin a career li alar na chu angai poi mo zoka ada masa zoka ni aron ti boka pa ani na ain alar na chu ada sang zoka ni mase Whamos chuan dota an pu thuran sei vele thonga afa pa chu a thei to pina en kol ve zoka a career lama aboy lai po in anga isak lo pha ngai lo ti in soya sum lama po afa patan uye nei lo ti in soi hemi chungchang a hi chuanin Bialnu hlui le Bialnu te po anon trong chuak du lova anon in rol du lova tin Bialnu hlui chung ti anga in soi chau chuan aron pu ani midang an in rol lo tin fans lam point Whamos laman changa Whamos thik tu le alarna thik tu pakhatina career ti top sak atum ve mai mai ani ti inan soi sak Whamos le Bialnu te in kar chu po chen tum reng lo turin le an om tir ve hle turin a fans te chuanin an cha sak zo kani ole khati song kha TikTok khove la kan mel shadlar tak a mel po kan shadlar FM kim Whamos Cruz mimal nun tle ma zong le Bialnu ne na anin kar le po ming chat alo to na te chungchang ka soi thei le sha thei chin te chu an ni e clear to de in zawai chunga lom thu ka soye